Қайырлы ақшамлар, эфирде нетиже программасы, студияда сілерді мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Қырым татарларға қаршы басқы девам еті. ФСБ Бақшсарайда құрылтай делегаты Мустафа Мустафаевның евінде тинтув кечірді, весиқаларыны бақмаға имкан бермегенлер. Файлынан санки оғлы банк кредиті бойынша параларыны вақтында төлемеген себебі олған. Ев сайыбы бұл мәліматны рет ете тәпсілетлі желевқамызда тариф етілі. Құрылтай делегаты Мустафа Мустафаев өбіне Русия телялы құветлерінің қадимлері саба басып кірді. Оғлы фақрына қыдыра екенлер ев сайыбы айтқанына көрі. Оғлы ненбірабер яшай, ама о дигер евде қайдолынды. Полиция қадимлеріні евге қоймамаға тырышты, ама олар жевап олыра қоқыздылар. Мы сейчас вызовем ОМОН, говорит, и потом еще больше проблем будет. Евде тешкірівдеп ершені ақтырып, полиция тінтув кешірді. Мақсус қызметлер қадимлері евічінде видео ве фото чықарғанлар, бабасына анлатқанына көре оғлыны банкта олған кредит іші бойынша қыдыра екенлер. Мустафа Мустафаев айтқанына көре оғлының банк огынде ешбір боржы жоқ екен. Я на этом говорю, что так сделали? Мы вызвали бы, он сам пришел бы вам, все бы вам эти бумаги, все принес бы всем. Мустафа Мустафаевның евінден шығып, ишғалчы полис қадимлері оғлының евіне кетті. Анда да тінтув кешірділер. Яса қолынған бір шей тапылмаған сон, оны Ахмеджетке полис бөлігіне давет еткенер. Дом недостроенный здесь. Они приехали сюда, сотрудники ФСБ, и продолжают осмотр или фотосъемки. Файлер Мустафаевлерінің евлерінде кешірген тінтувны басқы деп адландыра алар. Чүнке Мустафаға әр вақыт өз позициясыны ашықтан ашық көстере. Ольми Умеровның махкеме давасында шат оларақ иштирак еткен еді. Бұнен бірабер одигер Кремль тұтқан мабүслерге дестек көстере. Это акция устрашения. И, конечно, вот эти вызывает опасения. То, что снимали отдельные комнаты, составляли схемы. Я не исключаю, что завтра в какой-то из этих комнат, в каком-то шкафу может оказаться что-то из запрещенного. Русия телялы құветлері Қырым татарларының евлерінде әр автатын тұл кешірі. Инсанларының қабаты олмаса да евлеріне басып кірмек үшін себеп тапалар. Инсан ақырчалайчылары бұл эпос әрекетлер Қырым татарларының қонқызмақ ве Кремль режиміне бойсындырмақ үшін япылғанындан емин. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Мустафа Мустафаевның омыр арқадашы евлерінде өткерілген тинтув аққында айты берді. Балама деп келділер, ама ақайын милли әрекетінің себебінен балам мана шық еттілер. Оғлым келіп шыққан сон оғлыма мана бұл керек бізге деп оғлыма башладылар. Нетмеге сен евің қайда, сен қайда яшайсың, сен несің? Мен мұнда яшайын деді. Ана біз келдік тінтув меселесіне манада. Ана біз келдік тінтув меселесіне біз өзін білеміз не қыдырма керек. А не қыдырма керек, айтыңыз. Айтмайлар, тапса қайтырық. А мен мұнда яшамай, мен анам бабам яшай. Мен мұнда яшайын, бұл мен евім дегіл, бұл мен анам бабам еві. Деген сон, evet bir parça tartışma oldu ama ayda kenede жібердік evге кірділер. Өзлерінен бәрі бұдан япанету кетіргенлер. Bütün kağıtlarım, bütün dokumentlerim birer hepsini bakıp çıktılar. Bizge kompüter gerek, bizge Facebook gerek, bizge flashka gerek dediler. Tüntiler her yerde foto çekip, fotolar çektiler. Bütün evlerim. Balam andamında жүрмесе çalışsalar, yapsalar, endi yapacak mına bir biznesini yapacak, bir hayvan bakacak olganda, o hayvan da endi zarar ketir başlarını yoksa. 26 февраль давасы бойынша махкеме Кенеде дигер күнге кечірілген бүгін қадылар қорчалажы тарафы берген шикаетлеріні огренгенлер шымды. Скайп вастасынен яйынымызға адвокат Эдем Семедляев қошыла. Эдембе біздің ешсені, селям алейкум. Біраз ярамай ешітеміз, Мұна енді ешітеміз, мұқылысы режиссерларымыз шықарсынлар көстерсін. Едінбей, не себептен махкеме мұна соңке вақытлары Кенеде дигер күнлерге кечірілі, не үшін өле ола топлашулар олмай махкеме топлашулары? Едінбей, іштесіз бізді?
Бағышлар сыбызда скайп шымды бағы біраз ярамай, біз кенеде бағланмаға тырышы жамыз, шымды режиссерларымызға айтам, кенеде бағлансынлар да субъетіміз олacak, біз ise мевзумызны девам етеміз, изғалжілерге қаршы Авропа Бірлігінің невбетеки санкциялары Кремль незаретіндеки ақияр губернатор Дмитрий Овсянников енді Авропа Бірлігіне барып оламайжақ. Бұл қарар Авропа Бірлігінің ресми мejmuasында дерчетілді. Шу ерде Овсянниковнан жемат оғынды чықышта бұлынып, Қырым ишғаліне қол тұтқаны білдірілді. Овсянниковна Путин кечкен сені июль айында ақияр губернатор оларақ тайынлеген еді. Украина бүгін итибар ве азатлық күнні қайдеті. Дүрт елі белсі итибар инқилабына чебірілген Евромайдан башлаған еді. Майдан екуленгені вақыт 100-ден зияды инсан өлдірілді. 2000-ге яқын инсан зарар көрген еді. Бүгін есе украинлер мемлекеттің сербес кележеге үшін оз өміріні берген инсанларына аңа. Це наша совість, наша гідність цей день. Це душа українського народу. Палюча, болюча. Ну, не знаю, намагаємось бути гідними їх, вшановуємо завжди сльозами і будемо пам'ятати вічно. Якби не Майдан, і якби не ті події, то на сьогоднішній день ми б вже давно були придатком Росії. В моїй голові не вкладається. Я вже сьогодні говорив, що вже пора судити тих, хто відпустив злочинців, а ми ще злочинців не покарали. Небесна Сотня загинула за Україну, не за чиновників. В першу чергу зацікавлені якраз діючі керівники, тому що багато їх соратників знаходяться або за кордоном і, відповідно, продовжують з ними і бізнес-проекти, відповідно, і були задіяні, відповідно, в спільних проектах попередніх років. І зрозуміло, що їх розслідування, зрозуміло, приведе до розкриття якраз дій і сьогоднішніх представників влади. Перший – це через світлини, другий – через хроніку соціальних мереж, це Фейсбук, революція. Це такі емоційні спогади учасників, тематично розбиті на певні теми. Обмежень для конкурсантів немає обмежень. Тобто не головне, щоб був поданий той проект, який відповідає, ну, якби тому духу, тій трагедії, тому героїзму. Майданда миллионларнен инсан иштирак етті. Олар арасында Қырым татарлары да бар еді. Инсанлар қоранталарынан Қырымдан Украина пайтахына yol алған еділер. Шынды се тәпсілатлыжа бұл вақияларына хатырлай білеміз. Крымско-татарский народ, верный своим национальным традициям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Қырым татарлар Украинаның Авропа интеграциясына қол тұтмақ үшін Қырымдан Киевге барышық акцияларына келейді. Ең фаль сөйлеріндан бірақ темчего сұлғанады. О, азат етілген соң мұстақылық мейданында ilk сефер болуна. Қырым татар байрақлары или чадырлар қайда тұрғанына көстерем. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. Мейданда 100-ге яқын қырымлы невбетшілік япайды. Қырымдан аш ве қалын ұрба кетірілейді. Наразылық акциясына қырымлы артистлерде қол тұтқаныды. Османовлар айлесі майданға келіп фааллерін ашатайды. Қырымдан қазан, пырныч ве ет кетірілейді. Эркес милли ашларнен сыйланайды. А что вы здесь варите? Плов. Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? Почему? Для народа помочь. Айле башы Мустафа Усманов Авропа келечегі үшін семетдешлерінен бір сырада тура еділер деп айтам. Никак ничем не жалею. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша своих прав, кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах.
и очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрей Гук итибар инқилабы вақтында майданның теби қызметін идаре еткені. Митинг iştirakçilері соғыланғанда яда грипп олғанда оларына тедавилейді. Соңыра яраларына сарғаныда. Елінден келгеніне япайдылер деп хатырлай. Перших померлих, це фактично принесли, коли я був на чергуванні, і це було, зараз цим вже немає, це була Чебуречна, біля готелю Казацький. І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Итибар инқилабы борчух Украинде Қырым татары үшін яңа Украинаның құрылышы oldu. Bu esnas Украинаның шарқында женг вазиетінде ve Русияның Қырым işgali вазиетінде devam ете. Акимиеттен талап етілген şeyler деңішмей қала. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знов вийдуть і будуть питати, де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Эльвина Сейдбулаева, Маргарита Потапова, Асан Аминов, Заман, АТР. Украина баш прокуратурасы Майданның 4-ші жылығына Евромайдан фааллеріне қаршы олған жинайетлер тақиқатынен қуандырмады. Бүгін мақсус тақиқатлар департаментінің елбасшысы Сергей Горбатюк журналистер үшін брифинг кечірді. Ләкин тек олған қиынлықлар аққанда айты берді. Ми маємо ситуацію, коли слідчі прокуратури втрачають повноваження щодо розслідування нових проваджень, а також проваджень, розпочатих слідчими міліції чи іншими. Тобто саме вбивства були зареєстровані перші слідчими поліції. Тобто на річницю, на 21 дату, тобто слідчі прокуратури втратили повноваження щодо розслідувань. Біз секенде 26 февраль давасы ішіне кечеміз ве телефон вастасыне адвокат Эдем Семедляев или бағланды. Эдембей, селям алейкум. Алейкум селям. Мына енді сізні яқшы ештеміз ве субъектімізні башлай білеміз. Эдембей, мұна білгенімізге көре соңки вақытлары бұл махкеме топлашулары дигер күнге қалдырыла. Не себептен, не үшін бұл иш енді бақылмай кереклігі бұл? Ну, говорить, что дело затягивается как бы преждевременно, потому что сейчас идет стадия представления доказательств стороной защиты, а именно адвокаты представляют свои ходатайства. И сегодня свои ходатайства представлял адвокат Солодков, это защитник Мустафы Дегерменджи. Он заявил первое ходатайство о том, чтобы суд запросил у Федеральной службы исполнения наказаний, где же находится Ахтем Чийгоз. То есть в судебное дело был приобщен приговор, который вступил в законную силу в отношении Ахтема Чийгоза. Официальной информации, где он находится, у суда нет. И, соответственно, как бы у защитников нет. И поэтому мы попросили запросить у ФСИНа, где же все-таки находится Ахтем Чийгоз. Если его указом президента было помиловано, то пускай предоставят документы. В этом ходатайстве суд, конечно же, отказал и сказал, что общеизвестный факт о том, что Ахтем Чийгоз был освобожден и покинул территорию Крыма. Второе ходатайство адвокат Солодков сделал об истребовании процессуальных документов в оригинале. Там предоставил перечень где-то около 10 документов. Так как мы рассматриваем дело по копиям, все оригиналы хранятся по нашим данным в Следственном комитете. Поэтому по копиям невозможно проводить экспертизы, невозможно делать ряд каких-то процессуальных действий, поэтому он попросил их в оригинале. И в этом ходатайстве также было отказано. И на этом как бы заседание наше закончилось. И следующее заседание планируется завтра в 11:00.
Бебақы бұ дава бойынша есас қабатланған межлис рейсінің муавины Ақтем Чийгоз еді. Ишғалжілер оны енді азат еттілер, демек қабатлады гөл. Енді есе Али Асанов, Мустафа Дегерменже, Ескендер Мирвалиев, Ескендер Кантемиров ве Арсен Юнусовнан ишлері насыл бақылажақ. Демек есас қабатлы инсан ақыланды қабатлы дегел ве дегер у инсанлар енді қабатлы олажақ. Насыл түшінесіңіз? Ну, чуть-чуть не так. Получается, что Ақтем Чийгоз официально был приговорен Верховным судом к 8 годам лишения свободы. А то, что он помилован, ну, это никак не влияет на это дело. Поэтому также обвинение в отношении ребят есть. И суд проходит в том же режиме, в каком он и проходил. И освобождение или помилование Ақтема Чийгоза никаким образом не влияет на это дело. Едінбек кешкен махкеме топлашуларында демек межлис рейсі Рифат Чубаров ве оның муавины Ақтем Чийгоз махкемеге давет етілмесі талап етілген еді, ләкин қадылар бұна қаршы шықтылар. Не үшін себебін аңлаталар ма? Да, они говорят, что Ақтем Чийгоз давал показания на своем суде, и это отражено в приговоре по Ақтему Чийгозу. Поэтому и в материалах дела есть его протоколы допроса. Поэтому необходимости в его допросе суд не видит, как и прокуратура. А по Рифату Чубарову также они говорят, что мы не видим необходимости в том, чтобы допрашивать Рифата Чубарова. Поэтому отказывают в данном ходатайстве. Ве бақын айтасын зуларыны демек чағырмадылар. Сіз жесіне Ақтем Чийгоз ве Рифат Чубаров махкемеге давет етілсе, олар нелер айта біледілер? Бұл генчлеріні ақламақ үшін ярдым олар еді ма? Ну, конечно, так как они, Рифат Ага являлся руководителем Меджлиса, и как он во многих СМИ говорил, что он являлся организатором, он мог бы раскрыть, что вообще происходило, согласован, не согласован митинг. То есть он бы проходил как основной свидетель, но, к сожалению, ни на суд Ақтем Ага его не вызывали, ни здесь по ребятам также его не вызывают. Поэтому в этом нам препятствуют, конечно. Суалым, бұл махкеме бойынша, демек, бұл 26 февраль давасы бойынша не вақыт сонки, демек, үкіміні беклеме керек приговор не вақыт олacak? Ве насыл қарар ола біле? Да, сейчас я так не могу сказать, потому что все зависит от суда, насколько он будет график плотный ставить. Потому что на этой неделе, например, мы заседаем понедельник, вторник и среду, а следующую неделю пока только вторник и четверг. Поэтому насколько плотный график будет, неясно. Единственное, после стадии ходатайства защиты будет допрос подсудимых, и после этого уже уйдем в прение. А после этого последнее слово, ребят, и уже приговор. По срокам, сколько это будет, я пока не могу сказать. Çok sağolun Edinbe yayınımızға қошылғаныз үшін ве тәфсилатлы бұл 26 февраль давасы бойынша айты бергеніз үшін сережерімізге қатырлатам. Адвокат Эдем Семедляев шымды yayınımызда еді 26 февраль давасы бақылған ақында айты берді. Біз шымды yayınımызны девам етеміз. Украина тыш ішлерін әзірлігі Беларусия елшілігінің бірінші кәтебі мемлекеттен қуды ве бұны демек Украинаға қайтмаға ясақ етті. Бұл Беларусияда яқаланған журналист Шаройка ве Беларусия Украина елшілігінің меслиятшысы Игорь Скворцовқа мемлекетке кіріш ясақ етілгеніне жеваптыр. Оны истихбаратшылықта қабатладылар. Керуючись принципом взаємності, ухвалили рішення про те, щоб вислати з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент співробітник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, вже припинив роботу і залишив нашу державу. Луганск мерkezine belli olmagan insanlar avtomat ve БТРлерінен сарып алды. Мемори биналарына запт етіп, соқақларда сакинлер үшін yürüyüş қапатылды. Ерлі телеканал ve радио сондырылды. Сепаратистлер арасында қавға yüz берді. ЛНР елбашысы Плотницкий білдіргеніне көре кеченлері вазифесінден бошатылған ішкі ішлер назирі Игорь Карнета күчінен вазифесіне қайтмаға істей екен.
Ишгалжелернен субет бұрынжы кері ресми дережеде Украинада ОБСЕ мақсус темсілжісі Александр Хук кечелері Луганста ишгалжелерінің елбашысы Игорь Плотницкий еле музакере кечірді. Курушев ишгал етілген Луганс территориясында олып кечті темсілжі атыры телеканалына білдіргенне көре олар ишгал етілген территорияларда вазиетіна Козетов меселесіні музакере еткен. Під час своїх візитів на схід України я завжди з готовністю зустрічаюся з учасниками подій, які готові до діалогу з нами. Ми обговорили питання безпеки наших спостерігачів, а також те, що наша місія вже зробила, перевіряючи скарги на порушення мінських домовленостей. Дискусія з Плотницьким тривала кілька годин, і я сподіваюся, що вона продовжиться і в майбутньому. Украинове Полония арасында тартышма yok тарихи зидиетесе тек Русияге кярдыр. Bu вақта Полонияда Украина елшісі Андрей Дичица білдірді. Оның түшінжесіне көре жүз берген кергінлік субет ве корушевлер ярдымынен чезіле біле. Є таке відчуття, що комусь невигідно, щоб Україна і Польща мали і розвивали стратегічне партнерство. І, скоріш за все, в цьому не зацікавлена Росія, яка воює проти України. Шымды мұхберлеріміз Киевтің мұстақылық мейданында бұлына виолар айтқанына көренді тартышмалар башлады. Шымды мейданда мұхберіміз Виктория Аблязова чалыша шымды о соңки тәпсілатлар аққанда айта біле. Виктория, сөз саңа. Зараз на Майдані вже все спокійно. 5 хвилин тому, коли лідер руху громадської організації «Новий вогонь» Дмитро Різніченко хотів запалити шину, підійшла колона поліціянтів. Вони намагалися відтіснити людей. Згодом колона поліції в касках відійшла. Зараз же штовханина перемістилася туди. Там підійшли люди, більша частина людей, які знаходилися біля стели Незалежності. Вони ображають поліцію і звинувачують їх, кричать їм «ганьба», а біля стели Незалежності горить шина. Зараз же ми продовжуємо слідкувати. От бачимо, що від шини великий дим. Я зараз попрошу оператора показати вам, як саме горить шина. Да, алло. 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 Мұғыберіміз Виктория Аблязова Киевтің мұстақылық мейданында олған тартышмалар ақында айты берді. Бөлсе яйынымызны девам етеміз. Сарабызда Өзбекистан ве Қырымда нам қазанған Идманжи Ислам Куртиетовны аңмақ үшін Кутлеви Чапов өткерілді. Фарқлы яшта олғанлар берабер 3 километр месафені кечті. Чаповда оның торунлары да иштирак етті. Куртиетов 40 ел девамында еңгіл атлетика бойынша Идманжи олып чалышты. Кечкен сене о 69 яшында олғанда вефат етті. Қаста олғанна бақмадан о шигыртлеріні идман еттірмеге девам еткен. Он смог в буквальном смысле урвать у жизни 7 долгих лет жизни, потому что мы все понимаем, что для больного человека 7 лет – это достаточно такой хороший срок. И практически до последнего периода продолжал работать, сохранял активную деятельность, сам совершал каждое утро пробежки, занимался обливанием. Это мой первый тренер, очень благодарен ему за те уроки жизни, которые он мне преподнес. Он воспитывал своих учеников не только в физическом плане, но также была духовная, моральная, нравственная установки, которые мы пользуемся по сей день. Я запомню его очень хорошим, светлым, добрым человеком, который останется навсегда, у меня в душе, в сердце, я буду помнить о нем. Я горжусь, что на пробег пришли очень много людей, и я рад, что все люди не забывают этого хорошего человека, моего дедушку. Қайтарма ансамблі «Алтын бешік» программасына тақдим етті. Салон рық-марық толы еді. Қырымтатарларға сырлы олған эфсане esasында нумайыш шеклінде концерт көстерділер. Мы
хотели донести до зрителя, что Золотая Колыбель – это наша Родина, это наш родной Крым, где мы должны творить и любить. Нам очень все понравилось. Бұл ноқтада нәтиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Дайыма атырылы олыңыз көрішкенже.